but unfortunately we will not be able to. Živijo, ime mi je Stane in kaj naj rečem, ne vem. Živijo, sem Stane, eden izmed animatorjev. Kaj vam ne rečem, želim vam, da ste zdravi, da se še kdaj vidimo, čim... Primarily should be slovenskih. Okay. Okay, you can start. Whenever you feel comfortable. Don't feel comfortable, stop recording. Wait, we need to discuss the script.